Moiram Nursery, your trusted destination for quality plants and seeds. Located at Tiniali Bazar, Lanka Hojai, Assam, 782446. Delivery available across India. Affordable prices. Bulk and retail orders accepted. Call or WhatsApp now on 8811819456 or 6003589622. Grow green, grow better with Moiram Nursery. Hadin kejingkran jong uba Winston Tony Lingdo, Chief Executive Member CEM ke Khasi Hills Autonomous District Council KHADC, ubala ong bauba Tito Starwell Khan unong ilam kaliang persya ha council, watlaw dew rang ba Henry day ban ken kena yaki, na kaliang uba Titos ulami syakmat ban penpau ya kejing sokya, halor kini ki kentien. Habakran sikilat pathai kubor haka ar pusaw tarik jelio arja arpunrio uba Tito Starwell Khan ulaong po umsyam lakmilanti bo Chief Executive Member unpan mi yakum kini kijingkran. Ulaong bakum kinong mi kamat patba habadon kanu kamat kabaki kwa ban penpau lani ban batai ka yeng dorbar kadai ka jaka ka babiang tam bandra yakite kimat. Ulaban jeru bahaga council ka benta jong kaliang sensyar kalong ban wanra yaki bel bat kiwe ki kam ki badon kam ban yakran katba na kaliang persyapan ki don ya ka hok ban keli jing keli kenang bakin yo yaki jubab ki basai bat ki babnya halor ki mat baper. Uba Tito Starwell Khan ulaong baka benta jong kaliang persya kalong ban pet ngor bat ban keli jing keli hakarukom ka badai kenang ban penti kena baki patba kin yo yaka jing sai halor ki rai bat ki kam ki bawanra da kaliang sensyar. Haka jingsya na kalian jonga dengan sumper perkhat bat kami lenti bahkan mi kum ketugas statement na isi maka ketuka jingja ke baca po district council kadai ka normal situation kaba haka partai demokrasi kamtam haka ri ke jongi da pipet ha parliament dapat apa state assembly kadang baik ni kan jingnya debate ke baklut kani ke beauty ha jing sya jong ka demokrasi ka bangi ong ka parliamentary demokrasi ha ka ba mangi kum ki nomi khamat ki bala jet upat ba ha bangi don kanu ka bangi kwa ban penpau kamut ka ying dor ba tawai na ni ka house kadai ka jaka babiang banyak keren. But haka juga poru la ailaru yaki ruling party haba ki don kinu kimat ki baki kwa banwanra ki hab banwanra kat kum ki rule and procedure and conduct of business jongka house. Hapo district council ka rukom kalong ba ka ruling ka juwanra yaki bill kaju present ni ka budget but ka kamram jong ki wepat ki member ki badai ki bamdan haka estate committee la kalong na kaliang sensyar ne na kaliang persya kadon ka right ka bangi haban bu jingkeli ya ka bau chairman jong ka council walong kong speaker uju ayangi ka por ka badabu da ka fixed time haka ba lakum no si benashwa ke ingin haban submit yaki application gijongi yaki question gijongi mo no te ka jingbu jungi yaki jingkeli kalong banyo yaki information ban suthu ya karu komtrikam jong ka isi haki department ki paper te data kani kalenti ka ba ngi ko ki member ni julia but habang bu ka jingkeli kamot ba ngi wo da ya kanu ka isi habang ibu jingkeli kamot ngi wa ya ki jingtip ngi wa ki information ki balik sing ngi ki member ngimtip namar ngimdan ha ka isi ngimjutip ka isi ka trekam kumno like no ka bami akilat sai kubor te ka kamram ka jungi ki member but through ka process ya ka bla bu renti da ka edi rules ba ngimbu ki jingkeli bangin yo juga te habap hakini ki kenta jong ka jingkeli lada ki member ki bakali jingkeli lani ki babu supplementary kimio ya ka jubab ka basno tenat lani ka basyai kadai ka kamram ka jungi ban pi siti ban wat siwa but teng ka deru ka beauty ka baki
ki member apa kau teng ni shek twist ye ki nom juba teng shek twist ki jingkeli teng ni long ni la ban long ban ong ban in long kumnu ban pen nervous wat ye ki nom juba ko kadi ke proses ke bangi jule la kalong hapo assembly la kalong ha parliament la ne kalong hapo district council kabaar pa haba yade bat ki bill ki sutu bakan no ka bill la ne ko baswa bakan kelakaan kamut hawan ra hapo house bat hawan ra hapo house kamut ka isi la ne ka government ka kawan ra ban table house hadian balayo e gali jong house but bun sin hi ki bill ki baki wanra da ki ruling party namar baki don ya ki numbers ki babyang namar ba ki yo get through rate ngani ki pass dai tinre la ailat pat yang ki member ki bamhun ni kanu ka kandon lani ya ka bill hi borokowe la ailat ini bangi move da ki amendment ki habangi move amendment kamut habang ong delete kamut ba mdai syu ban ya tai na mala ha delete kajimut jangi ban bu ka amendment kalong ban yo ban keren ban yo ban ta ladang ambu e ka kentin delete no e kan ka close 1 to 10 lan ka kan go ka banta lan ni barok ko ka aku kam khang ka ai kam khang ka ru yang ban ong ba balai ki delete ki pha delete lun kam don jing khang ka ngala ban pha delete ko ngala ban delete ko ka close ngala ban delete ko ka section lan ni ngala ban pha barok tinre ka syompat ha ka jing inia ka jonga ka chairman ula de admit ya kata namar syuaban submit ya amendment tu chairman labu de ka puat bahaka first day ka ba introduce ka bill labu de ka puat chairman lai beji nah hapo lai beji ngala submit ya amendment tu jonga but chairman tu ula admit ya kata ba ula admit kamu ula pediang but ula airu ya ka order paper ha ka ti jonga bangala han move ya amendment tiklai ya tu sini balong berbar kamu ndai chairman uang ba melakan ai la su nomor ba ikut ya kata rule 84 ndai ka rule 84 kadai ban apply ha ka for ba u admit ya ka amendment ha ka tu besi ke ulah di ban object ulah di ban reject lani di ban court yang ha lada di bukwa bakan dan kata healthy discussion for house court yang apa bati kani ka amendment betul dia lah cerong palan nom ba move nak tang iwe ar keluar dah lek kumta obviously ngan pediang ndai kamtan pun kata ndai dala dei hakapor bangan mo dan lakhang sebab ke kata baik kita kena takada kapelong yang bangan habli jenda na house ban pen iru ba ya ka jing bamhun ke tuna ya ka protes ke tuna ba jong ki member di ba bala khangla ini ban bu menna baling ibu amenna ibu amenna namar bangim sung tenat itu ki section ki bukan maka don ka jing tuna ke to ke bel idon ki lakuna ki ni ong idon chibon ki bangi haban pendai bat haki por ki ba mensua haki practice ki balada akan mau ke por bang introduce ya ka landbill lo ki member ki penia yang ngapat biang pemtam ta ki penia ki coba pensengan ke por ki we ki member coba runi gadan na ke por ka yang pasya yang ba ba ti ladalong ni tempat CM Madrasah select committee namar ka select committee kadi ka baladan ka idirul bayakan no ka bill ka pambun ka pambiang ni refer ka sa select committee but ka select committee ka sa syong din pa bin ban banyatai ka dito tika jingtu nga to siru kalong ba lada ni sutu lada ka don ka healthy discussion dan je keren ngamut ban ajimut ha ka do ba hamtam ya ka service rule mo tapos ka rule ka ban ta ikinom trade baro fight nama ngai i hantu wat ka ya ka power jong chairman du la ndon syu ka service rule ka la long kumbala la ya ka legislative syarut nang ta don ta ka executive ka judiciary lu kambiang nang ta department kata ka department promotion committee lu la kli du CM ba kom ta ter tikibun ngam kwa kan keren biang ni ndai ka jithur tengah hi kalong ba la kom nu langin don ka jing tai ka balong ayu ba tinrai ngalongo beli kiting ira amendment beli kiting ban ailat nga ban keren insyaallah dah keren tembe pengawa dau dengan peni kan ya ke jemaah ke haka demokrasi kemudian sengap kan ya kalau ada visu tu bahkan himla ban ainia na tiap itu voting kan mau sudah ni lambat tu chairman lah dengan ngwen ni ka amendment mu chairman ha beli dah lek kuno ni ka amendment ya kan ni kabel kalau ada voting pergi job maki
Dia balik tin ni kata. Ni, dia ban ong ba mi jingdat. Ka jing mi jingdat le te nak hen ha assembly le. Parti jong ki se mi jingdat ko. Mo, se halat ko assembly, se tip ni te ko assembly le. Jadi ka ngam chumle ka no ko ba fair. Ban ong ba ban hadu ban dak keno personal yang bangan ong ba de ubri bersarong. Lami ngat hen thulung kena IPM. Ngam hen thulung ka jing keli jongi, ka jing bu amendment ka jongi, ka jing le yaki prosedur hapo kahau kabang bu ikut motion kadai ke prosedur hi kabang hak mereban kena pat personal ban ong ba ngadi ubri bersarong termasuk kalau ke kelas pun dan kena ta te wat chief minister of the state umpat tu kena ya ulu MLA bagi jendat ko hau dan i bakran berkitmet ko hau ban ong ba tu ubri bersarong kam judan kata marngi mensuate niat kitmet apa hau mereka dalami sabar nge isya nge kulai nge syong Thailand namar katu ka part and parcel ka pangile apa hal kadai ka ba ni peni ya ki points gitu ni jadi snow gitu ni telada la hangla no e kata po darbar bantre te raso kata ka siapa ba kam dong su kita karu ka katu karu propusau ngala om men he ba Sherman ude ban apply ya ka ha ka por ka bang summit ya amendment betul na ada usul tu kata amendment dong kalau meaningless kalau infectious lani kalau kabam dan nomurim pula menjadi you got every right for that. I don't have any ngamdan kanu no ji persia dan reban ong hadin bala la admit hadin bala perni ya list of business apa kahau hadin bala submit ya order paper hana pangan move amendment imper sangat juga tengah so gede bapa kelas tuka piong ba pidang kita kijing bakla kita tuka ni kendon pilak kan pakai pidang kita kendon ke bapa fohun ya kita pilak kan pakai ya ka abini proses hasil besul kemong itu kibun kita kendon ka kami ni kalong ba ya ka legislative department kepada kawai naki mau usil for the district council jadi bentuk ada council kadang ke judiciary kadang ke executive kadang ke legislative mereka mentah ya ka power jong chairman mentah la klub lang ha ka executive kabamut Sherman undon borsyu habe de kinong tre kepada nak legislative hamtam ba de promotion habe de ka seniority list nang ta habe de ka appointment authority ban appoint ni kinong tre ba kung ta tre undon su kaba kamdan kanono ka pension rule habe de kinong tre kaba kamdan kanono ka leave ka bayade ba ka syuti dan kinong tre nang su ay sa kung kinong tre gidi man tip kaya ka syuti jong ki ha ka sistem bat kumjo ru syubut daja bapang kum dan mo dan bapang TB dan bakuyo pang kanser bakum tatar dan gidong gijimpang ki balong LSC ki bahap dan shin leaf jrom kaya ka polisi jong ka isi kaya ka rule jong ka polisi ha bede kinong tre nang ta bede baka gratuity ka jingyo jong kinong tre kita ki bon ki ATA hantu ki ba ngayi bat nang ta ngayi baka tu service ka contradict ya ka budget di saragi kemau bang res ya ka kongres ires ka bede ba secretary jong ka KTMC ngala om ka KTMC ke independent commission mereka ka budget ki pendrung ya ka tulok jong secretary jong ka KTMC ha ka budget kat bah ka service rule pa kamdan kata secretary jong ka KTMC okey kita di ba nasional beki bon ke ki badan kam di pandesong nak kemen bagi wan ra ya service lu boleh ngam kena ngrewat ong kitang basula wan ra anam dela hunno kata ane film suwi yang kini zikli tekai ba penlong pada pi ba ben pi mara di tek close lani tak mi di foto tu pi ban insert ane long ki ba penlong hatu long kadai ka daw ba kwa ba yo kenyataannya aku lu kan kan gaji kuat tu na ko mo ong na habang abu yaki ban delete part 1 part 2 part 3 tu ne gaji ku kalau mangan yo bat keren lut itu dipat rok tila da jaba ngambu kumtu kemudian ngam yo la kan keren lut ya ka hul ya ka structure barok roi ka rule tentang ada ngabu nang tu le kamdani e ka babakla ne kamdani e ka ban ong bangale khala ne ban ong baki kumba ong maki le yun ya keren ya kot sada bala delete na kam delete manga na ong manga delete tu na ong yaki delete lengba ka discussion in the house dan rela ada pin pediang ru tidan tu ya ka number ka bapi ong nim pediang melele kata tang bangala yo aman penpa ko house kumbuong siam ong bala de wanra e keren jendam ha di ba cega legislative atau dan jiktim na yang tapi katu damara lasmun ne
Nora las momen nga khawi taruh hadiah ngai te kataruh tang silain ka basu ba ka dei just one word ka bam yahap hajing sya ya ka legislative di bandon kum kapat la dau ai part 1 ya ka GAD General Administration dau ai part 2 ya ka judiciary uliban ai ru ka part 3 ya ka ya ka legislative kamdan ta kamu ngamun Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya